Bakwethu siyalamukela njalo kuleli viki kuhlelo lwethu Buza ibhayibhili likuphendule. Ihamba labafundisi bamabili amajaha kompofu, umfundisi CK lo OB. Sikhangela incwadi kaDaniel sisiya phambili, incwadi emangalisayo nthemba liyayikholisa ngemakhaya. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyaxhumana njalo uhlelo lwethu Buza ibhayibhili likuphendule. Okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Siyadibana njalo kule iviki lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uNkulunkulu angasibusisa asincedise ukuzwisisa ngumfundisi OB impofu. Siyabonga balaleli, bafundisi siyabonga. Sikhulume ngophondo oluncane. Kunjalo. Angazi mbele futhi ukuthi ngamafitshane singakaphindi singene njalo kuluphondo oluncane. Bese singeneni kulo kuverse 25 fundisi CK uDaniel 7 khona phana. Siyabonga mfundisi. Sike sayishuka kuvike pheli yangithi. Kodwa ke sichuke njalo ngoba loluphondo oluncane lulendaba kakhulu. Ngizayifunda futhi ukwenzela ukuthi sikhumbuzane mfundisi wami. Ithi yona ke izakhuluma kubi ngophezulu konke. Ihluphe abangcwele bophezulu konke. Izanakana ukuguqula izikhathi zemikhosi nomlayo. Abangcwele bazanikelwa esandleni sayo iminyaka emithathu lengxenye. Uphondo lolu esikhuluma ngalo mfundisi kulezi mpawu lezi ezikhulunywa la ukubana ke uzakhuluma kubi ngophezulu konke, kusitsho ukuthi ngamazwi ahlambaza uNkulunkulu. Okwesibili lapha uzakanakana ukuguqula izikhathi zokukhonza, ngoba izikhathi zokukhonza sisithola futhi zisemlayweni kaNkulunkulu phakathi kwemithetho eli-10. So ke uphondo lolu lule impawu zonezi ezintathu eziqhakathekile ezenza ukuthi singaze sakhohlwa ngalo, sikhulume ngalo kakhulu. Ukukhuluma kubi ngoNkulunkulu, ukuguqulwa kosuku lokukhonza nokuguqulwa komthetho. Siyabonga mfundisi, engasabuya kukho njalo. Kunjalo mfundisi. Sikhangele ukuthi imithetho kanje imi njani eBhayibhelini mfundisi OB. Siyabonga. IBhayibheli ke iyasitshela ukuthi imithetho kaNkulunkulu epheleleyo imingaki. Ungafunda uExodus ngo34 verse ngo28. IBhayibheli lithi wayekhonale okwamalanga angamachumi amane. Umosi lo kazange adle sinkwa loba anathe amanzi. Kwabhalwa izibhebhe zamatshe amazwi esivumelwano imithetho eli-10. So iBhayibheli lapha iyasitshela ukuthi imithetho kaNkulunkulu ili-10. Ungahamba ngale kuJakobe ngo2 verse ngo9 lo10. IBhayibheli iyasitshela ukuthi ogcina yonke imilayo akhubeke kodwa ulecala lawo yonke. So ngezindlela ukuthi akuvumi ukuthi sikhethe emthethweni kaNkulunkulu eminye sichiye eminye. Kufanele silalele yonke ngoba yonke iphiwe ngubani? uNkulunkulu. So lapha kodwa sinanzelela ukuthi uphondo loluncane luthiye eminye imithetho lusala leminye. So kakuvumi. Icebo likaNkulunkulu lithi samukela yonke imithetho kaNkulunkulu ngoba ili-10 iphelele ngobuchumi bayo. Enxa yemfundiso kungasincedisa ukuthi singakadluli khonapho sincede abalaleli ukuthi bakhona bathi imithetho leli-10 le. uJesu sifisa phambanweni yabethele. Ngiyakwazi isifundo sona sothi sigcwele sizimele sodwa, kodwa ke enxa kungaba kuhle ukuthi singakadluli sikugcizelele kucace ukuthi imithetho leli-10 iqhakatheke kangakanani. Kunjalo. Enxa singakufinqa ngale indlela. Nxa sikukhangela ungafunda uJohana uqala ngo3 verse ngo4. Ithi yona oyenza isono wephula umlayo. Ngoba isono yikuyephula umlayo. Sifisa ukuthi sikuzwise ngendlela ejulileyo. Nxa ukuthi isono yikuyephula umlayo, kutshengisela ukuthi kuze kube lesono kumele kube lo mlayo oyephuliwe. Njalo ukwephula komlayo lokhu yikho kwenza kudingakale umsindisi. So kutshengisela ukuthi umlayo ungekho kuthi uthi isono kasinjani asikho. Nxa kungela sono kuthi umsindisi kanjani kakho. Nxa kungela msindi ikadingeki liqiniso. Nxa umsindisi engadingeki kuthi uJesu kasinjani kasimdingi, kuthi isiphambano kasinjani kasisidingi. So ungavela ukhuphe umthetho kakula sizatho esokuthi uJesu ngabe wahamba waya kufa ngaphi eCalvary esifa. So kutshengiselani ukuthi umthetho kaNkulunkulu awuguquleki
awuguquleki awutshintshi kusinika ubufakazi obukhulu kumbe kusinika isizathu esikhulu esabangela ukuthi uJesu anjani afe esiphambanweni kumbe ngamanye amazwi ngubeke kanje ukufa kukaJesu esiphambanweni kusinika ubufakazi obukhulu ukuthi umthetho kaNkuluNkulu ngeke uguqule ngoba iBhayibheli ithi inkokheli yokona kuyini ukufa kwadinga ukuthi uJesu aze ayekufa kulokuthi uNkulunkulu aguqule umthetho wakhe so umthetho kaNkulunkulu elithumi le kayiguqukanga kayibethelwa ngesiphambanweni mhlawumbe engcenye kufanele sehlukanise eBhayibhelini kule mithetho okuthiwa ngesilungu ceremonial law imithetho yemikhosi eyokubulawa kwezinyamazana ezazikhomba ubani uJesu bese ukusiza imithetho elithumi kayilani kumbe kayifani lemithetho yemikhosi so imithetho elithumi kayibethelwa ngesiphambanweni yiyo eyabangela ukuthi kube lomsindisi okumele ayekufa ngoba uThixo engeke wayiguqula Mfundisi CK engxenye kungezelela khonapho nga umthetho kawukho mfundisi wami nga isono kasisazi ngoba ukwenza sazi ukuthi kulesono kungenxa yokuthi umthetho wabakhona ekuqaliseni siyabonga iqhakatheke ngani ukuthi igcizele kwa ukuthi imithetho lelithumi ukuqhakatheka kweExodus 38 ngiyabonga mfundisi wami sizafunda incwadi kaExodus 31 ivesi ngelika 18 bese ngithinta lo 32 ivesi ngeka 15 no 16 u31 ivesi ngelika 18 ithi yona ke isiqedile ukukhuluma kuMose entabeni yaseSinayi yamnika uMose amatshe amabili obufakazi alotshwe ngomunwe kaNkuluNkulu ungananzelela iBhayibheli lonke kusukisela kuGenesis 1 ivesi ngelika 1 uyefika kuSambulo ngo22 ivesi lokugcina izigaba zonke ezinengi zabhalwa ngabalobi abajiyeneyo abafika amachumi amane ababefuqwa ngumoya kaNkuluNkulu kodwa ke eBhayibhelini kulesigaba esisodwa uNkulunkulu angazange asinike ukuthi kubhale umuntu lesi sigaba yimithetho elithumi ngoba iBhayibheli lapha esifunde khona kuvesi ngu18 ithona ke amatshe amabili obufakazi alotshwe ngomunwe kaNkuluNkulu kusitsho ukuthi izibhebhele ziyana ezimbili zamatshe uNkulunkulu kazange athi uMoses ahambe ayeziloba esephansi ngale waloba yena ngomunwe wakhe ukwenzela ukuthi kungaguqulwa lutho kungaze kwangezelelwa lutho njalo yiso isigaba esisitholayo eBhayibhelini lonke esalotshwa ngomunwe kaNkuluNkulu ivesi isahluko ngesika 32 esika Genesis khona phana mfundisi wami ivesi ngelika 15 uyagcizelela futhi kulokho uthi yena ke uMose wasesuka wehle entabeni ephethe amatshe amabili obufakazi amatshe alotshwe inxa zombili amatshe ayengumsebenzi kaNkuluNkulu lo mbhalo wawumbhalo kaNkuluNkulu ubhalwe ematsheni so imithetho kaNkuluNkulu ngumsebenzi wezandla zikaNkuluNkulu ngumbhalo owabhalwa nguNkuluNkulu yebo uMoses wahamba ezithwele izibhebhe zamatshe ukubana ke ayenika abantwana bakwaIsrayeli kodwa ke kwakulotshwe ngomunwe kaNkuluNkulu nombhalo wangumbhalo kaNkuluNkulu futhi mfundisi nxa ungafuna ukugcizelela indaba yamatshe alright uthi kungani kwabhalwa ematsheni yazi okungalamaphepha siyabonga mfundisi wami ama scrolls lani kodwa kungani kwabhalwa elitsheni kutshona ukubhala elitsheni kwenzani ukubhala elitsheni ilitshe ungabhala ulutho phezulu kwalo kakucitsheki awulanxa sokuze iminyaka leminyaka ilitshe lihlala linjengoba ke linjani linjalo futhi imithetho yona le yafakwa yaba sezibhebheni ezamatshe ezimbili ukutshengisa ubudlelwano bomthetho ukubana ke emthethweni lapha kulomdlelwano bomuntu loNkulunkulu lobudlelwano bomuntu lomuntu so imithetho leyi ukuqhakatheka kwayo ukuthi iyasincedisa ukuthi thina sibe lobudlelwano obuhle loNkulunkulu singadlelana loNkulunkulu sokulula futhi ukuthi sidlelane thina abantu sisodwa ngokwethu yebe ngithanda khona phana ukuthi ilitshe alicitsheki permanent identity lesilungu ukuthi akuphela akufanele ukubhala esigodweni kumbe akucicha kudliwa ngumuswa alidliwa ngumuswa imfundisi CK ake sikhangele indaba silokho sikhangela indaba yophondo oluncane ngoba yiyo kuthiwa luzaguqula imithetho sikhuluma ngomthetho ngoba umthetho esikhuluma ngayo liguqulayo siqondile yini ukuthi sikhuluma ngemithetho elithumi kunjalo nxa sikhuluma ngemithetho elithumi ke umthetho le elithumi yupho ukhuluma ngesikhathi siyabo njengoba uDaniel ngu7 verse ngu25
isithi baguqula izikhathi lomthetho. Makhangela futhi emthethweni elitshumi ukhona futhi umthetho okhuluma ngesikhathi ngokucacileyo. Ungafunda eXodus 20 lapha iverse 8 usiya ku11. Lithi wona khumbula usuku lweSabatha ulugcine lungcwele. Insuku eziyisithupha uzakwenza yonke imisebenzi yakho. Kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha lwenkosi uNkulunkulu wakho. Awuyikwenza umsebenzi ngalo wena lendodana yakho, lendodakazi yakho, lenceku yakho, lencekukazi yakho, lenkabi yakho, lesethekeli esisemzini wakho. Ngoba ngensuku eziyisithupha inkosi yenza izulu lomhlaba lolwandle. Kanye lakho konke okukukho yasiphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngakho inkosi yalubusisa usuku lweSabatha yalungcwelisa. So iBhayibheli lapha iyasivezela. Lapha nxa ukhulunywa ngamalanga eviki, kukhulunywa ngamalanga ayisithupha, kukhulunywa ngosuku lwesikhombisa, sokukhulunywa ngesikhathi. Angithi ilanga lilamahola angu-24. So lapha kutshengiselani? Kutshengisela ukuthi phakathi kwemithetho yonke elitshumi, umthetho okhuluma ngesikhathi ngumthetho wesine, umthetho okhuluma ngokugcinwa kosuku lwani lwesikhombisa. So kusitsho ukuthi kusitsho uphondo lolu luncane vele injongo yalo yikucitsha kumbe yikuhlasela umthetho wesine okhuluma ngani ngesikhathi. Ngesizathu sokuthi umthetho lo kulokuningi osikhumbuza khona kumbe okumeleyo. Isibonelo ukuthi umthetho lo uyasikhumbuza ukuthi sadalwa nguNkulunkulu. Omunye umlobo uzathi yena ngabe kuthiwa abantu bagcina usuku lweSabatha, ngabe kakula muntu okhuluma ngokuthi abantu bavele ezinyamazaneni. Ngoba umthetho lo uNkulunkulu ujonga ukuthi iviki ngeviki sibe sikhumbuzana ukuthi kade indaba sigcina iSabatha. Sigcina iSabatha ngoba ukhona wadala ngensuku eziyisithupha, waphumula ngosuku lweSabatha. So kunengi umthetho lo okufundisayo kumbe okuvezayo. Yikho uphondo oluncane lolu luhlasela. Sike sakhuluma iviki ephele ukuthi ngemva kophondo oluncane kulo Sathane, kulo muntu ophikizana lobani loNkulunkulu, nguyonika lolu phondo amandla ukuthi luhlasele umthetho kaNkulunkulu. uSathane uyawathi angahlasela lumthetho sehlasele inziki yomthetho kaNkulunkulu, kumbe ngithi mina isidindo. Ngoba umthetho lo futhi uyotshengisa ukuthi vele imithetho elitshumi ngekabani. Ngoba uyasitshengisa ukuthi uNkulunkulu nguye owadalayo, uyasitshengisa ukuthi uNkulunkulu nguye futhi umnikazi wezulu lomhlaba lezinto zonke. So umthetho lo singathina yinziki, inhliziyo kumbe isidindo semthetho elitshumi, ngoba ulebizo lomnikazi womthetho, uyasitshengisa lokuthi ubusa ngaphi into ezinjengazona lezo. Mfundisi CK, abalaleli bayabuza lapha, ngiyabuzwa engqondweni yami ukuthi usuku lwesikhombisa yiluphi? Ngoba omunye umuntu angithi sithe uphondo oluncane lolufuqa usuku lokuqala lweviki. Kunjalo. Anti lolufuqa kunjalo. Lufuqa usuku lwesikhombisa lukhiphele ngaphandle. Bese lufaka usuku lokuqala lweviki. Lona yiluphi usuku lwesikhombisa? Ngiyabonga mfundisi. Sizafunda eBhayibhelini lapha. Ngoba sibuza iBhayibhili likuphendule. uLuka ngo-23 ivesi ngelika 50. Ngize ngiye kuma kuLuka ngo-24. Abalaleli bangafunda baye kuma evesini ngelika 6. Kodwa ke mina ngizafunda uLuka ngo-23 ivesi ngelika 50 ngiye kuma lapho okuphelela khona isahluko sika 23. iBhayibheli lithi lona ke kwakukhona umuntu othiwa nguJosefa, waye lilungu lomphakathi, eyindoda elungileyo. Yena wayengavumelananga lecebo kanye lesenzo sabo. Waye ngomuzi wabaJuda othiwa iAramathiya, elindele umbuso kaNkulunkulu. Wasuka waya kuPhilathu wacela isidumbu sikaJesu. Wasethula, wasigoqela ngamalembu, wasibeka elibeni elaligujwe edwaleni okungazanga kubekwe kulo umuntu. Kwakulusuku lokulungiselela leSabatha la seliza kuqala. Abesifazana ababeze laye bevela eGalili balandela, balibona iliba lokubekwa kwesidumbu sakhe. Verse 56, basebebuyela emva balungisa amakha lamagcobo ngeSabatha baphumula njengomlayo. Ngifuna ukuthi sikulandele kakuhle lapha mfundisi. iBhayibheli lisivezela lapha ngokufa kukaJesu ebethelwa esiphambanweni. Lisivezela kuhle ukuthi wabethelwa ngosuku lokulungiselela.
isabatha lingakaqali. So uJosepha wase-Arimathea lo owaye ngomunye wabakhulu bomphakathi wayengavumelananga lecebo lokubulawa kukaJesu lokubethelwa kwakhe kwesibhambanweni. Kodwa ke uJesu esefile ke wasehamba esiyacela isidumbu sikaJesu kuPilato ukuthi asibeke asingcwabe elibeni elalingelakhe laligujwe edwaleni. Wakwenza lokho ngosuku lokulungiselela isabatha lingakaqali. Ungafunda ibhayibheli okuthiwa iGood News elilotshwe ngolimi lwemzini iza kutshela ukuthi it was on a Friday before the Sabbath began. Lokuvumelana mfundisi anti siyakuvumelana ngasi Good Friday asitsho yona le Friday. Ngibuya khonapho mfundisi wami. So kusitsho ukuthi iBhayibheli lesivezela ukuthi uJesu wafa ngosuku lweFriday. Ngabalalela abaningi bavumelana lawo. Lathi esigcina iholiday yeEaster esiya kuyo kathesi ngosiqalisa umnyaka khonapha ngabo March April. Sithi thina kuyiGood Friday ngoba uJesu wasifela nini ngeFriday. Wafa efela izono zomhlaba. So iBhayibheli ke ibisisivezela ukuthi uJesu wafa ngalolu suku. Wabekwa nguJosepha wase-Arimathea ngosuku lwangeFriday usuku lwesithupha. Ababeze bemlandela ke balandela babona ebekwa bathe sebekiwe ke ngoba isabatha laseliza kuqala. Babuyela bayalungisa amakha lamagcobo ukubana ke bagcine isabatha njengokomlayo uphi umlayo owesine lo esikhuluma ngawo oveza isikhathi sikaNkulunkulu. Bathi nxa sebebuyeleke ungaya ku chapter ngo24 ekaLuka ibisikutshela ukuthi ngosuku lwakuqala lweviki basebebuya ke kuzaqedisa umsebenzi ababengawenzanga ngeFriday. So ke usuku lwangesabatha mfundisi wami lusuku olulandela usuku lwangeFriday. Olwandulela usuku lwakuqala lweviki. So lolu suku lusuku lwangesabatha, usuku lwesi7, usuku lwesikhombisa, usuku lweSaturday, ilusuku lwangesabatha. Lokuthi mfundisi inxa abalaleli kungabancedisa ukuthi amaJuda kuzizukulwane zawo zonke usuku lwakhona bayalwazi vele kabalahlupho nxa singabuyela embalini sibuze loba umphumjudu isabatha yiliphi ukwazi yena kusukela kubo khokho bakhe ngoba akazi bagcina olunye ngaphandle kwalona losikhuluma ngayo. Siyabonga ke sibuze lapha obi ukuthi khona abanye babathi bona hayi ikhalenda yatshintsha so asalwazi usuku lesabatha ujiluphi. Siyabonga. Kuyancedisa futhi ukuthi nxa ufunda iBhayibheli uphinde ukhangele lembali. Kuyancedisa khonokho ngoba isiprofeti sigcwaliseka embalini. Indaba yekhalenda iqhakathekile ukuthi inanzelele. Njalo nxa sifunda kakhulu isiprofeti kuqhatheke ukuthi sikhangele lembali ngoba isiprofeti sigcwaliseka embalini. So nxa sikhangela embalini lapha sithola ukuthi akulasikhathi lapha singathi thina amalanga alahleka ukuthi asisakwazi ukuthi alandelana njani. Singakubeka ngale indlela ukuthi ikhalenda yakuqala eyaqalisa ukusebenza emhlabeni iRoman calendar kuthiwa iJulian calendar. iJulian calendar yaqala ukusebenza ngo46 BC. Kusitsho ukuthi yasebenza 46 years uJesu engakazalwa. Kusitsho ukuthi uJesu laye efika lapho kwakuvele sokusebenza iRoman calendar. Laye wakhonza ngesabatha eRoman calendar. Ngokuhamba ke kwamalanga kwafika esigabeni sokuthi ngo1582 mhla ka4 October ikhalenda le iJulian calendar yayingasahambelani lelanga. Yayisichiyene lelanga nge10 days. Basebevumelana ukuthi ukwenza ukuthi ikhalenda le ibe lesikhathi esiqondileyo ngangcono singezelele 10 days phezu kwayo ikhalenda. So kwakungeFriday kwakungeThursday mhla ka4 October. Basebesithi ilanga iFriday ilandelayo kulokuthi ibe ngu5 October iza kuba ngu15 October. So bathi 5 plus 10 kwaba ngu Friday 15 October. Kodwa ke ukwenza njalo ngawuguqulanga ukuthi Friday iFriday. Ngawuguqulanga ukuthi Saturday iSaturday. So amalanga ala lokho elandelana ngendlela efana nayo. Yikho ke ikhalenda yatshintsha ibizo yasibizwa kuthiwa iGregorian calendar. So ikhalenda lesisebenzisa namhlanje kuthiwa iGregorian calendar. Ungakukhangela ke lokho abakwenza ngo1582 siyakwenza after every 4 years. Lapho kuba le leap year khona. Angithi sithi umnyaka is365 and a quarter. So iquarter liyana kungaba iminyaka engu4 iyaqinisiba lilanga elinjani elilodwa. So after every 4 years umnyaka uba le 366
days but akutshintshi ukuthi Friday engesiyeqile yaba nge-Thursday kodwa kuya amalanga alokho eqhubekela phambili. So embalini kusukela ku creation akula sigaba lapho kuthiwa amalanga atshintsha ukulandelana ngoba iorder yamalanga yaphanjaniswa ikhalenda. Ikhalenda lokho injalo iSaturday lokho kulilanga lesikhombisa lokho kuliSabatha. So ikhalenda kayiguqulanga kulandelana kwamalanga. Yikho silokho sithina usuku lesikhombisa iSaturday yilo okuyiSabatha ekhulunywa liBhayibheli okungamelanga iguqulwe kuze kuyefika khona ngale emhlabeni omusha lezulwini elisha. Siyabonga mfundisi, mbona uyakuchasisa kuhle. Uyakuchasisa kahle. Siyakubongela lokho. Engqondo kungezela khona lapho mfundisi. Mina engingakutsho phezulu kwalokho sokukhulunywa ngumfundisi uMpofu. Ukuthi uNkulunkulu insuku yena ngolimi lemzini sithi thina God numbered the days. Thina njengabantu we have named them. Kusitsho ukuthi uNkulunkulu insuku zonke wazifaka uphawu. Wazibala. Waziphawula. Wazenza yena kuye kakula into eguqukileyo. Usuku lokuqala ngolokuqala, olwesibili ngolwesibili, olwesithathu ngolwesithathu. Kodwa ke usuku lwesi-7 usuku lwesikhombisa uNkulunkulu wenza into engeke yenziwa ngumuntu, engeke yaguqulwa ngumuntu ngoba ngalo waphumula, walubusisa, walungcwelisa. So ngalolo suku ke kungaze kwenziweni, singaze senze njani okwenziwa nguNkulunkulu, akula muntu ongakukhipha, akula muntu ongakuguqula. So insuku ziloko zimi sinjengoba ke zinjalo usuku lwengeSabatha luhlezi lulosuku lwangeSabatha. Siyabonga abafundisi. Mbona ngazathi sizabe sizayigiga lindaba ngoba isizathu ukuthi uphondo oluncane lunqanela ubona lomthetho wesine lo weSabatha. Yikho kumele ukuthi sikhangele ukuthi kathi utshilo umfundisi oBhila futhi umthetho lo kulento eqhakathekileyo kakhulu engekho kweminye le eminye engunayi. Ngibona kuyamela siphenduke khona balaleli. Indaba esikhuluma ngayo abafundisi abayichasisa njengoba ngisitsho amaviki wonke kulogwalo esilunika mahala lubizwa kuthiwa i-great controversy. Okwenzayo wena ukuthumela umbiko wakho kimi uthi fundisa indlovu, fundisa impofu, fundisa impofu, ngicela ugwalo i-great controversy sithintane ngoba akuncedi ukuthi ungabilwa lwazi. Into echasiswa ngabafundisi la ikhona ngithi konke ngokugcwala kwakho. Ngakho ungathumela umbiko wakho kunombolo zocingo 0718444196 iWhatsApp number le ngikhulumayo 0718444196. Thumela umbiko wakho. Kasidibane njalo kuvikelizayo lokho esicubungula sichasisa incwadi kaDaniel. Siyabonga.